Nataša, ako smo vas dobro razumeli, dakle, nijedan izvođač nije preskup za Beograd, jer se skoro svaka takva investicija, ako je razumemo kao investiciju, isplati. Prvo da razjasnimo, jako je teško razgovarati o kulturi i kulturnim događajima kroz formu profita, da li ta investicija vredi. Prosto ne možete da gledate isključivo samo kroz novac. Vi gledate jednu drugu vrstu dobiti. To je kao da bi vas pitala da li je u redu da u Beogradu stižu najnoviji filmovi iz Hollywooda ili ćete sačekati 2-3 godine da ih vidite. Dakle, s naše tačke gledište organizatora, apsolutno Beograd kao glavni grad jedne države i kao neko ko teži ka približavanju Evropskoj uniji u smislu događaja, kvalitete i realizacije, da, naravno da sam sigurna da mi zaslužujemo da imamo velike umetnička imena u Beogradu. Zapravo, vi ih ne dovodite u Beograd, vi ih dovodite za celu Srbiju.